Hello, welcome back to 7 Smith Manipur. Ngasi video si Chingmeirong car bazaar gi kitang update khara lai bidagi pija video ne sanja video ne ada masih mong tan yang bio gari dong bachana ba dong gi budget tu bachana ba gari sing yaobra yengsi apamba gari yaobra yengsi yaw gadi dong consider toubio yaw gadi adum skip to toubio video se sana ba adum yaw ngadan khali kana gumba sinaw kai kitang premium wa gari pa ma so hari ba sida kai tonganba kitang premium wa gari hai tare SUV gumba gi gari khara yaujari ado pambiragadi adum yengbio gari se adum condition adum pambiragadi adum gari sing je adum laga tana bi yawani ko gari sing phaba yam yauri condition yam mong phaba yam yauri aduga koi gi gari da koi gi use car gi kana ba bu adum koi gi financially koi gi anouba pura anouba leibe gi mota use car da condition gi tan phaba mong phaba adum thengnaragadi lahobasina khwaidigi phaba option adum leibe yawi ko aduna adom na gari second hand low matam su adom gi kaya tare gi haja singjaba kaloina na adom ID lowi basi adom phai na khale maram di use ka ji mayam ko to mayam su yaw ni yaw da su na te ado sidagi low ga di adom da singni ngai di kaisu lai tre have tare lai tre have means risk number 2 adagi one ji taw ga for gari adom kaim ta lai bana tre si moina loimak risk logani aduna adom da tension free hoigani aduga laga sidam tanabio aduna they consider tawsina best option do hoigani na khade ado ida laiba ngasigi gari singje adum mai mathang dang utsarake deminar sigo adu subscribe tab do yaw subscribe option bio adum channel si gari ga mari laina ba content ngata dum purga laksa kanone channel ni adi awal sigo sijina akoi ge cruise Chevrolet ki cruise tu ni sedan ne se koi gi luxury gari ne idang premium ne so ba gari chrome treatment mamang gi padana tawre with NOC da lakani ko adagi magi some side lom da pet ucharake side lom do utpo kanda magi tayar gi condition adum smile le ko amang koi gi kenone dix de awe ko adagi side ORVM da so koi gi turn indicator yaw adum gari gi magi premium nest adum fajana laiba gari ne request sensor baw yawre maje dang keno oi ba ta premium nest oi ba gari keno ne adagi magi som da yawri ba magi si torque control si chrome na yawre thong do pom ga adagi magi si gi ai manung ka khala gam ti yeng ji ko sanga ga hambagi comfort si jo yam fajana nuai adu sidal lai si magi center console da lai basi magi koi keno di yaw the infotainment koi display touch ti oidre ko aduga si automatic ni thau da yamna nuai ga do ba pina thau da wa yam nuai ga do keno ni si ju kai auto airbm ni aduga si da sunroof ka su yaw re ko si sunroof sai haba ape usar ki ko smana si da control the sign number kanda smart na hangi ko aduga mo close to gyara kana sida number adagi som da anwiser vanity mirror light ke yaw yam na koi premium ness webse oi ko aduga magi sida airbag da yaure aduga magi glove box ati am chauni yauri go premium di am sathina oire hai tare adagi sigi speaker su yaure sida bottle holder am gari se am spacious oi pham da su seat ki comfort su am nungai sigi magi leather seat ki keno su am na phari hai tare do maning seat am sang yeng si gari se adagi sina magi maning side tagi puro mai keno look sune cruise LTZ ana thala re go manung am tan sang di go defogger ga lo yaw re high mounted stop lamp lo yaw re sang je ai ji sang e manung da sang e je aduga ni room ga je
yam fazana space laiba gari ne khonga just ang ting thoga yamna comfort laiba gari ne siga je yong to siga je side holder ga je yam fazana yawi gari je cup holder su yawi ko armrest aduga sida ai su armrest yawi ko ai sida storage masa masa ka ge khar yawi adum gari se premium nesti fazana oire ha batare adagi sida khut paibam lo yawi manungi mak aduga si mamangi magi look is my toigo ado magi price demand je model je 2014 gini gari je top model ni ado magi price demand je 4,90,000 oye adum negotiate tawbodi dum khara dum yagani ko price ado gari gi condition jingi high roga di gari se dum ya braina khalle ai wakanda mayam se dum comment pe biro ado mathang gari amada move tawse sina koi Manipur number ne Tata Zest gari first owner ne ado magi akoi bese anam tang yeng tok se gari gi mawong je projector headlamp go oi go ado alloy ore adagi side ta turn indicator se de side te yaure adagi si chrome treatment phajana yaure sangna adagi rain visor ga se lo yaure adi glass loi tinte tawre sagi ko do manung changse ba manung jidi sina muke hena bazar hai betare kilometer je 30,000 muki chang de thaure adamagi seda loina power sida loi lere safety side safety gi silere lock tawgi adagi bottle holder di yaw dress dida only keno kagi poche ki hapam yawre adagi seat ki height adjustment yawre seat ki height adjustment yaw si medium thagale noi ngai yamna kagi driver da yam comfort oibni go adi magi steering smaina tawe ya pet kakhalaga uchpulake manungje gari gi magi manungje sisu adum premium ne se adum kara oye di mazu sedan ne tata gi sida infotainment acha ma yauri dida akoi gi AC van smaina yawe somdasu adum dashboard se kai tare kitang adum yengudadi premiumness adum oye hai tare adisi softest material hai tare si fi da yauri je somna kanda smaina yawi go fi da aduga magi instrument the kilometer ulai je 31,677 kilometer mai lai seat chu yamna mong ta na yauri glove box mai lai aduga maningi smaina lai amam yamna nungai ba mong ni koigi tang sedan di dum seat che kitang koigi passenger jingi pham da yamna nungai ko dari de si khut pai bam chilai le adu si ju headrest lama yawe maningi su lo yawe sedan gi nungai ba ma koigi highway da thauba kanda yamna comfort oiba amadi laibini ko mage ado magi price demand je ma se 2015 gi keno ne gari je ado magi price demand je sina 4,30,000 oye ma se 4,30,000 ni ko adum tana bio esi contact number so idum screen da loina hapcharam ge sida dum contact tawraga adum mafam sida laga tana bibe yagani adu tadi mathang amuk chalaji adagi bolero mathang dana bolero 2020 top class asisina akoi gi bolero top model ni ko sigi je akoi gi magi mamangi je sigi je black oi bane sigi keno je akoi gi magi maka base model lo makala ni ta ni ko si black oi bane se sina top model ne adama je sam number ne fog lamp ko loi yaure tire condition loi fari everything is fine adagi magi design je I koi na petang chalo ulak ko adi maningi spare tire kaim ta use ta udri 2020 gi ne
ado magi price demand je price demand high jeng ida ma je koi gi BS6 with NOC da dum phangani ko gari se ado price se last hai rake manung nom thang chang ji price high jeng ida manung ge se ne इसका प्लेट का जो यावरे बोलेरो था सीट का जो याम देंगी कंडीशन आई मन का खलके सीने मागी मनुंगी से पावर सिदा लोय हापे पावर वे विंडो पावर सिंग दो सिदगी लोय मा कंट्रोल सिदगी लोय तौरनी को हैंड ब्रेक ले रे इसी गियर नॉब से ले रे अदि मागी डैशबोर्ड मागी डैशबोर्ड माइना तौरनी अदगी स्टीयरिंग दा मोय बोलेरो बिदि मोय कंट माउंट तौती को कंट्रोल सिंग जे सिना वाइपर लोय लोय खांगे को मैम ने हैन खांगे दुनी अदि मागी मनुंगी डिजाइन दिस माइन तौवे अदुगा si smile le adagi light kina smile le okay mata ki je smile urani ko ko paibam si le ado maning gi seat condition loi lengi hai tare charging point gi yawe adi sida magi audio player gi controls loi tawrni LM headlight leveler start stop di yaure start stop koi gi keno do kai tare sigi je koi gi idle start stop da dus adu gi button si yaura asi da kai no phone kai gi thamam si yaure eda 12 volt ki charging point si lere adi bottle holder yaure adu sina adum bolero gi di mayam ne na khangi do ne bolero is bolero ni Bolero is bolero. Sini. Bolero is bolero aja. Bolero ki magi design je simple adum moe. Adu ga setan indicator sai yaure. Ade mai tayar ka condition ga ya yam ki pare. Sini. Adu magi price demand je. My price demand is 9,50,000. Next move on to my mayamna musala se Scorpio. Sina bolero ki mayamba. Howzik maze sahi kun chapchana sujalakre. अंदर की था से देखो सही कौन मुक्सु जला है आदमा से आदुकी मतिक गाड़ी से क्या नोने मूल रे दबा गाड़ी ने स्कॉर्पियो आई गाड़ी से तुम ले जाता हूँ आदमा की इंजन इस आ रहे एमोक इंजन ने गाड़ी आपको ये सका का से हम चाव रहे मागी सका की साइज से सिलाई रे 235 by 65 R 17 inch side footstep ko lo yaw re S11 ni ko pura nauri ko pura no ne gari ja pura no ne pamare phone number ne adagi chrome na mamangi grill ga je yamna phajai yamna keno to wipe ta yamna phajaba gari aje je scorpio no bom ju tholakre tolaga jo sigi keno simadi dum laigini hai maram di amaduna scorpio n have ne is na scorpio classic kana tawaga dum laigini ko ada magi manung gi se amtang sanga ga usarke sida magi window ki control se le re sida magi gi softest material texture dum yauri speaker yauri adagi magi sida scup plate ka je yam padana makha se yauri ada magi seat leather apaba quality gini akalaga yengche magi sigi keno ga je metal keno ga je center keno instrument cluster se
sumana lay gari steering adum leather wrap ni control sida adum yaure ko control sida adum yaure voice command cruise control ko lo yaure dashboard sumana tawe yengbada adagi touch screen macha ama yam kana budi moi Scorpio gi hona bi yam kana saw da bi da ma yawe ko adagi sida armrest yaure adagi maningi ju asiben lo yauri ai maning dong kakala olake sida kage thamna na ba yaure koi phone ke thambe abam ju yauri adai fan AC bai ma yaure adai kidang magi sigi kaya tare kitang premium ne silver finish ta pi ko aduga magi sida dual tone da black ka gi white box na te glove box mai le airbag yaure dejo aduga sida leveler yaure adu so orbing mi adagi sisna kai adu fuel gi S7 sida lo yaure aduga sina auto dimming IRBM oidre si keno di oiba manually adjust tawba yaba haitare adu sina sunglass keno sunglass holder na mirror yaure go adu put fiber se pukka ji yauri adu neck rest ka ji de hape leather sidi yam phare adu sina maningi smile lay maningi keno sit ka aduga akoigi Scorpio gi nungai baje gari atai da sum pham graga akoigi Scorpio de kakhala puganda ne atai gari thauri singya loina picture le picture means gari jam wang e buko magi sitting stand je koi tang upright oi ba haitare aduga phambagi kai tare yamna koigi comfort zone ama oi ma je mai phambam je aduna Scorpio thawro khanda tai thawu khanda tai gi nungai bisi ka sigi nungai bisi kitang ni khena ga dong male magi nungai bisi tang gari se wang ga kai tare pura SUV da SUV chap chaba feel lama dum Scorpio je dum power lap tare adone ado khudong chaba si mangan bigno la aga muting yeng thopio akoina haira ga su tasengna koina haibasi mak loina mak chumgani langani haibado keno tawdabida hadi khandabida isamak sida direct lakpiraga aiba aina sida hairising gari sing ji chapchana hairibasi mak oibra oidabra habdi isana lakpiraga amtang yeng thopio aduga gari sing de consider tawbio S11 de thare ko S11 adu sida na micro hybrid si thaije adu masi kaino ga na khoi traffic ta kaida khoi gari kena taw kana lep kanda khoi mathonda start mut ki doine ba aduga kena taw kanda plus nel kanda mu mathonda start hor pi dui adu feature do yawe ba am power feature ne ado magi price demand je 13 lakh oigo adu de mathang amuk somna kanda mu chalase Ariba Morris Gara Saiba Sigi SUV Sina कोई luxury car ने luxury की गाड़ी ने मुझे मशी पामी किसी ना उसे ले रखा दिए तुम हाइबा चिंगमेरong कार बाजार की contact number से तुम connect तो बिरो अदिगा दी कितना तो बिना भी आगनी है तारे खाना भी आगनी बा अदो मशी पूरा प्रीमियम गाड़ी ने कोई सफारी कोई SUV Harrier अदिगी महिंद्रा की XUV 700 अदुम्बा मकोई गुम्बगी कॉम्पिटिटर ने हाबी यारे गाड़ी से मनुंगा जे कोई पूरा कोई फीचर ने बिग थलबा दुम्बा प्रीमियम ओइबा गाड़ी ओए टच स्क्रीन गाजी यम फजै अदगी मथक्सियु पैनोरामिक सनरूफ फजना साउंड ने यावरेको मथक्ता अदे लेदर सीट क्वालिटी यामना फै मोंग याम ताय अदुगा मनिंगलोम दे संग यंगजे मनिंगलोम गिजु सीट गाजी यमयो कोई पायलट सीट ने लैजे अदु 6 सीटर दो इन लैगो मसे अदो मागी डिमांड प्राइस से 17 लाख ने 20 मथक्ता लैबा गाड़ी निको अदो कनागुम्बा इंटरेस्ट लेरगदे कांटेक्ट नंबर हापचरिसिदा दुम कांटेक्ट तोबिरो अदु मखा ताबा दुम पाउन बिबि आगनिको ngasi gi diswali sum lo sinjarage gi Hector plus cyber गाड़ी सिना अबे बोरगा सिना swali sum lo sinjarage take care bye bye